از میان کوههای سربافلاک دیار در مسیری رشد و پیشرفت، مردمی همت بلند و مهنتکش و بنیادکار و کشاورز. رشد ساحه صنعت، کوههای سربلند و پرگنج، سنگ مرمرش مشهور در جهان. اولویت به ساحه‌های مهم معارف، تندرستی و فرهنگ در این ناحیه دوردستی کوهستان. ورزشکاران نامدار و شهرتیار در این گوشه دیار. یزدگلام میان طبیعت زیبا با اوج سازندگی ها در زمان صاحب استقلالی. دیار پادامن پیریخ‌های با عظمت خرسان و فتشنکا. ونج پرگنج، بهشت در دامن گردون. درود تماشابین عزیز و ارجمند. اینک ما قرار داریم در ناحیه ونج پرگنج که در بین کوههای سربافلاک جایگیر شده و به حسن این ناحیه باز یک زیبایی دیگر زمین نماید. باید گفت طریق این برنامه ما در خصوصی ساحه‌های خواجگی مهم خلق این ناحیه برای شما معلومات خواهیم داد. پس ما رو همراهی نماید و برای خود غذای معنوی گرفته باشید. ونج تاریخ چند هزار ساله دارد که آثار تاریخی آن تا حال پای برجایند. اما کسی از دانشمندان تاریخ و باستانشناسان تاجیک به پژوهش جدی این گنجینه تاریخ دامنی همت برنزده است. سغانه ها و دخمه های ونج خود یک دلیل آشکار تاریخ چند هزار ساله این کهن بومند. بنا به سرچشمه های تاریخی در عصرهای میانه ونج سه نهشته معدنی آهنگ سنگ داشت. هنوز در آغاز عصر 20 استخراج آهن و گداختن آن و آهنگری یکی از پیشه‌های اساسی مردم محلی ونج بود که با این پیشه با آهن و زغام‌های خواجگی اسباب کشاورزی و کارد و شمشیر و دیگر اسلحه تامین می‌کردند. ناحیه ونج همچون واحد معماری در بخش از ولایت مختار کوهستان بدخشان در حدود جمهوری تاجیکستان 29 می سال 1933 تأسیس یافته است. غرور و مردانگی و حس بلندی ملی ساکنان این گوشه زیبای کوهستان که در قلب و وجود آنها تنها محبت و صمیمیت و امید استوار به آینده آبادی وطن جای گرفته است، ناحیه ونج را روز از روز آباد و زیبا می‌گردانند. واقعاً صاحب استقلالی کشور در تاریخ دولتداری ملی و سرنوشت خلقمان آغاز مرحله نوی احیا و گرامیداشت ارزش‌های تاریخی و فرهنگی ملی محسوب گردیده تأمین صلح و ثبات کامل زمینه استوار پیشرفت تمام ساحه‌های حیات مردمی ما میباشد. روشن به نظر می رسد که ناحیه ونج در نتیجه دستگیری دائمی دولت و حکومت مملکت اقدامات وطندوستانه ساکنان و صاحبکاران و شخصان آبادکار چون دیگر منطقه های کشور خصوصا در دوره آمادگی به تجلیل جشن استقلالیت مقدس ملی باز هم آباد و زیباتر گردیده ایستاده است. کشاورزی در این ناحیه دوردستی کوهستان. ساحه کشاورزی ساحه افضلیتناک خواجگی خلق ناحیه به حساب می رود. از این لحاظ استفاده عاقلانه ثمرناک و حفظ زمین وظیفه هر یک سهمدار زمین بوده اجرای یکی از هدفهای استراتژی دولت امنیت آذوقه‌واری به آن زیچ علاقمند می باشد. باشندگان ناحیه ونج که اصلاً به ساحه کشاورزی و باغداری مشغولند روزگار عائلوی خود را از حساب زمین و باغ و رویانیدن حاصل فراوان پیش میبرند.
бояд гуфт маҳз ҳамин талошҳои шабонарӯзии деҳқонони асилу номдори ванҷзамин аст ки имрӯз ин боғи назди ҳавлигӣ яке аз сокинони ноҳияи ванҷ мебошад ки дарахтони себ дар ин ҷо хеле хуб рушду нумо карданд. албатта чӣ гунае ки шумо медонед, себи ванҷ дар ҷумҳурӣ ва ҳатто берун аз он бо маззаву таъми хоси худ маъмулу машҳур гаштааст. деҳқонони ноҳияи ванҷ имсол низ умед бар он доранд ки аз дарахтони себ боз ҳам ҳосили хубу фаровон ба даст меоранд. аз рӯи мушоҳида маълум мегардад ки дарахтони себ хуб сербор шудаанду нав калоншавӣ доранд ва умедвор ҳастем ки аз ин себи ванҷ дар ин сол ҳазорҳо нафар коми худро ширин мегардонанд. дар мо асосан заминҳои назди ҳавлигӣ ба ҳамашон ба боғ табдил дода шуданд, чунки аз мо аз ниҳоли себ ҳосили баланд мероёнем. себи мо аз дигар себҳои минтақаҳои тоҷикистон бо мазза, бо ранг, бо калонӣ фарқ мекунанд. деҳқонон ҳосили зиёд мегиранд. ҳосилнокии баъзе участкаҳои себ то 500 центнер аз 1 гектар мерасад ки ин барои боз ҳам беҳтар кардани зисту зиндагии мардум шароити мусоид фароҳам меорад. ба ғайр аз ниҳоли себ дар мо парвариши зардолу, тут, олуча, дигар дарахтон ба роҳ монда шудааст ки аз онҳо мо ҳосили фаровон мегирем. хулоса мардуми мо ба боғдорӣ машғуланд, асосан ба боғдорӣ машғуланд. ҳар як оила аз 7-10 то 15 тони ҳар сол. дар 6 моҳи аввали соли 2020 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти кишоварзии соҳаи чорводорӣ маблағи 30 миллиону 686 ҳазору 700 сомониро ташкил медиҳад. тибқи дурнамо сохтори киштии зироатҳои кишоварзии кишоварзони ноҳия дар соли 2020 майдони 1493 гектар кишти зироатҳои кишоварзиро дар бар мегирад. аз ҷумла дар майдони 558,15 гектар кишти зироатҳои ғалагӣ, аз ин 151 гектар гандуми тирамоҳӣ, 55,5 гектар гандуми баҳорӣ, 82 гектар ҷав, 270 гектар зироатҳои лӯбиёгӣ, 4 гектар ҷуворимака барои дон, 472 гектар картошка, 179,5 гектар сабзавот ва дар майдони 269 гектар кишти алафҳои бисёрсола гузаронида шудааст. дар иттиҳодияҳои хоҷагии деҳқонӣ дар майдони 1134 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронида шудааст ки аз ин 478 гектар зироатҳои ғалагӣ, 292 гектар картошка, 112,5 гектар сабзавот ва 238 гектар кишти алафҳои бисёрсола мебошанду аксар кишоварзони ноҳия ва деҳқонони асил барои самаранок истифода бурдани замин кишти такрориро ба роҳ мондаанд. аввал миннатдоргӣ аз пешвои миллати мо ҷаноби эмомалӣ раҳмон ки ҳамин замини ова ба мора тӯҳфа кардааст. мо аз ҳисоби ҳамино зиндагии мо пеш рафта истааст. мана ҳозир мо кишти дарави дубораи ришкара гирифтем. мана гандума дарав кардем. пасаи гандум дарав кардан баъд макара мана киш кардем. макара барои мисол ҳайвонот. зиндагии мо ҳозир با همون سردارمون با سرداری جناب عالی امام علی رحمان که برپا کننده صلح و وحدت ما را همچون فرزند خودش پرورش میکند میندارگی خود بیان میکنم. ما از حساب همین آدم جناب عالی با واسطه همین زمین آب زندگیمون به درجه عالی گذشته است. дар воқеъ боғдорӣ низ дар ин ноҳияи дурдасти мамлакат ба таври густурда рушд намудааст. иқлими ноҳия барои хушконидани зардолу мусоид буда дар ин шароит сифатнокӣ ва бехатарии ин навъи мева таъмин мебошаду боғдорон ки аксар дар назди ҳавлиҳои истиқоматиашон дарахтони пурбор мавҷуд мебошад, мекӯшанд аз дарахтони серҳосили зардолу маҳсулоти хушсифату бозоргиро ба даст оранд. зимни наворбардории мо маълум гардид ки дар баробари себи хушсифату хушмазза доштан дар ноҳияи ванҷ дарахтони зардолу нисбат ба соли қабл пурбор гаштанду маззаву таъми махсусро доранд. яке аз соҳаҳои сердаромади ноҳияи мо ин соҳаи боғдорӣ мебошад. соҳаи боғдорӣ дар ноҳия сол то сол майдони боғдориро зиёд намуда истодаем. дар ноҳияи мо солҳои охир
باغ‌های اینتنسیوی سیرحاصل نیز گذرانده شدند. در این سال در سال 2020 8.4 گکتار باغ نو گذرانیده شد. این 8.4 گکتار همش از حساب زمین‌های بیکار خوابیده به گردش کشاورزی درآورده شدند. اساسی کشاورزان ناحیه و باغداری را آوردند. در اساس سفارش و دستور فرمان‌های اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، همه این فرمان‌ها را سرمشق کار خود دانسته ایم. همه ما کشاورزان یک وجب زمین را خالی نمانده کشت میکنیم. حالا در ناحیه ما کشتی تکراری رفته ایستاده است. تا امروز ما در میدان 32 گکتار کشتی تکراری گذرانیده ایم. از این 32 گکتار 28 گکتارش جواری مکه برای خوراک چاروا و 5.7 گکتارش ماش گذرانیده شده. با کشت دوام داره. در برابر این مردم زحمتپسند ناحیه ونج خوب درک کردند که دوست داشتن زمین استفاده ثمراناک آن بهترین راه رهایی از بحران مالی میباشد. ثمراناک استفاده بردن زمین‌های نزد حولگی برای بهتر گشتن شرایط روزگاری هر یک خاندان مساعدت می‌نماید. در پرتو دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان عاید ثمراناک استفاده بردن هر پارچه زمین و تامین امنیت اوضاع‌قواری مملکت امروز ساکنان ناحیه ونج عمل نموده ایستادند. ثمراناک استفاده بری قطعه زمین نزد حولگی به ساکنان این ناحیه امکان داد روزگار خود را با محصولات ضروری تامین نموده از جهت اقتصادی نیز فایده خوب به دست آورند. محمدالله بچانایف در برابر رئیس جماعت دهات جاویدان ناحیه ونج بودنش با مهنت و صمیمیت خاص خود میان اهل جماعت محبوب است. حولیش را گلکاری نموده و باغزارش پر از سیب مشهور ونج و دیگر میوه‌های شهدبار است. تجارت این میوه‌جات باعث شده است که زندگی شایسته داشته باشد و همین است که ضمن نواربرداری ما هم به گلدخترش میان گل‌های پرورش نموده‌اش تاکید می‌نمود که انسان با مهنت حلال می‌تواند در همه جاده موفق و کامیاب گردد. نوربانو جان عزیزی من، همین گل این یک چیزی است که هر پگاهی که آدم از این بوی این به دماغ میرسد، یک در زندگی شوق هوس نو پیدا می‌شود، یک سلامتی به می شود، یک خرسندی در دلت می شود. من همچون پدر به تو دختر جانم یک نصیحت میکنم که تو هم گلی خانه من هستی. میخواهم که تو هم مثل همینو داریم خوشروی باشی، با ادب باشی و آینده مثل همین گلا شکفتی و مثل پدر و مادرت که تو رو به همین تربیت کرده سادن و به وای رسانده هستند، همش یک فردی خوبی همین جامعه شوی، یک گلی ثبتی همین اوله شوی و همین وطنی ونج و تاجیکستان عزیزی خودمون. فعلا قید کردن به مورد است که در زمین‌های کارمی نزد حولگی و خواجگی‌های یاری رسان شخصی ساکنان مهنتکش ناحیه ونج در میدان 348 گکتار کشت زراعت‌های کشاورزی گذرانیدند که از این 77 گکتار زراعت‌های غلگی، 179 گکتار کارتوشکا و 67 گکتار سبزوات میباشد. به اطلاع مسئولین در خواجگی‌های ناحیه 238 گکتار خوراک چاروا جمع‌آوری کرده شده 20632 سنتنر خوراک چاروا ذخیره گردیده است. در خواجگی‌های قسمت پایانی ناحیه در حدود جماعت‌های دهاتی یزگلام، وادخود و عبداللهیف درو زراعت‌های غلگی آغاز گردیده در میدان 10 گکتار کشت تکراری زراعت‌های کشاورزی از جمله 1.5 گکتار کشت ماش، 8.5 گکتار کشت جواری مکه گذرانیده شده کشت تکراری با موفقیت ادامه دارد. اهل زحمت خواجگی‌های دهقانی و خصوصی دستور و هدایت‌ها و مصلحت‌های راهبری دولت را به جا آورده در این دوره زیاده از 100 گکتار کشتزاری نو کشادند و دامان باغ‌ها حالا 600 گکتار را تشکیل کرده تا موضع‌های سراب رودخانه‌های ونجاب و یزگلام آب رسیدند. زحمتکشان در تامین برنامه امنیت اوضاع‌قواری کشور سهمی مناسب گذاشته صدها تن محصولات را همساله به بازارهای شهرهای دوشنبه، باختر، کولاب، خاروغ، خوجند و بیرون از مملکت صادرات می‌نمایند. حالا ساکنان ونج به قدر 2 ساله میوه خشک و چهارمغز ذخیره می‌کنند و احتیاجات خود را پررا تامین می‌نمایند.
соҳаи саноат яке аз соҳаҳои сердаромади ноҳия ба ҳисоб меравад. маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ дар 6 моҳи соли 2020 маблағи 3 миллиону 508 ҳазору 600 сомониро ташкил намудааст. ҳадафи чоруми миллии саноаттикунонӣ бо суръати кишвар мебошад ва воқеан ҳам имрӯз барои дар амал татбиқ намудани ин ҳадаф дар шаҳру навоҳии ҷумҳурии тоҷикистон корхонаҳои саноатӣ рӯз аз рӯз зиёд карда мешаванд. санги мармари ванҷ яке аз сангҳое аст ки дар ҷаҳон маъмулу машҳур гашта, ҳатто шоҳидони ҳол мегӯянд ки дуюмин санг дар ҷаҳон аст пас аз давлати Италия. воқеан ин зебогие ки шумо мебинед касро ба ҳайрат меоварад ва сафедии ин санг ҳатто чашми инсонро мебарад ва имрӯз санги мармари ванҷро дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ дар бозорҳои ҷумҳурӣ вохӯрдан мумкин аст ки ба хонадони мардуми тоҷик зебу зиннат мебахшанд. мармари ванҷ зуд дар ҷумҳурӣ ва берун аз он шӯҳрат пайдо, вале боиси таассуф аст ки дар замони шӯравӣ мармар асосан бо роҳи тарконидан барои коркард гирифта мешуду партов хеле зиёд буд. хушбахтона ҳоло санги мармар бо усули буриш ва тозаву бепартов истихроҷ ва истифода мешавад. аввалан ин корро ширкатҳои хориҷӣ шурӯъ намуданд, вале айни ҳол дар кони мазкур пурра мутахассисони ватанӣ ба кор машғуланд. бо мақсади иҷрои ҳадафи чоруми миллӣ яъне саноаткунонӣ бо суръати кишвар дар ноҳия як қатор корҳо ба иҷро шуда истоданд. ҳоло дар ноҳия корхонаи коркарди хишт, корхонаи истеҳсоли блокҳои мармарӣ, корхонаи истеҳсоли хокаи мармар, корхонаи консервабарорӣ ва ғайраҳо фаъолият кардаистанд ки ин барои ғанӣ гардондани бюҷаи ноҳия мусоидат мекунад. кашфи захираи бузурги мармар дар ҳудуди ҷамоати деҳоти водхуди ноҳияи ванҷ ва шурӯи коркарди он гоми муҳим дар саноати гардидани ноҳия мегардад. сокинон ва мусофирони роҳи душанбехорух ва ин атои худовандӣ кӯҳи мармари чун намак сафед ки захираҳои он барои садсолаҳои оянда васанда аст, бо камоли шавқ ва таҳайюр назар мекунад. бо мақсади суфта намудани мармар ва тайёр кардани маҳсулот аз он дар ноҳия корхонаи коркарди мармар ба кор дароварда шуда бо технологияи итолиёвӣ муҷаҳҳаз гардид. дар ноҳия якчанд кони мармар кашф шуданд ки ҳар кадомашон ранг ва хусусиятҳои хоси худро доранд. мармари ҷамоати деҳоти водхуд агар мисли барф сафед ва сахту мустаҳкам бошад, пас мармари пои мазор асосан ранги ҷигарӣ дошта нармтар аст. ноҳияи ванҷ асосан ба рушди саноати кӯҳӣ бисёр мувофиқ мебошад. дар ҳудуди ноҳия бисёр конҳо аз қабили мармар ҳоло зиёд аст ва имконияти дар баъзе инҳо ташкил намудани коргоҳҳо корхонаҳои истеҳсол вуҷуд доранд. имсол ният ҳаст ки дар заминаи кони мармари пои мазор сохтмони корхонаи истеҳсоли тахтасангҳои мармарӣ ва ҳар гуна ашёҳо аз мармар имкониятҳо ҳастанд ва ниятҳо ҳастанд ки ҳамин корхонаҳо мавриди амал қарор дода шаванд. таъсири коргоҳҳо ва корхонаҳои нави саноатӣ муҳим мебошад. айни ҳол корхонаи саноатӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ҷаҳонгир ба истеҳсоли блоки санги мармар ва сангрезаи мармарӣ машғул буда дар ин давра 105 метри куби блоки санги мармар ва 80 метри куби сангрезаи мармарӣ истеҳсол намуда ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 100%-ро ташкил медиҳад. ҷамоати деҳоти водхуд бисёртар мардум ба рушди саноат, корхонаҳои саноатӣ дар ҷо вуҷуд доранд. хоб корхонаи майдакунии санги мармар, орд кардани санги мармар, хоб истеҳсоли худи санги мармар ки ба воситаи буридани блокҳои махсус сангини калон баъд ҳаст корхонаи истеҳсоли хиштбарорӣ. дар ин корхонаҳо қариб 200-300 нафар коргарон ба кори доимӣ ҷалб карда шуданд. маоши доимӣ мегиранд, сари вақт мегиранд.
бояд гуфт барои хуб ба роҳ мондани корхонаҳои саноатӣ ва бо барқи доимӣ таъмин гаштани мардуми деҳоти ноҳияи Ванҷ дар ҳудудаш якчанд нерӯгоҳҳои барқӣ амал мекунанду фаъолияташон ба таври доимӣ назаррасанд. Иттиҳодияи минтақавии энергетикии ноҳия дар нимсолаи аввали соли 2020 миқдори 5 миллиону 562 ҳазору 94 киловатт-соат ба маблағи 1 миллиону 613 ҳазору 700 қувваи барқро истеҳсол намуд, ки ин нишон дод дар шашмоҳаи соли 2019 миқдори 5 миллиону 376 ҳазору 826 киловатт-соат ва маблағи 1 миллиону 344 ҳазору 206 сомонӣ буда, нисбатан маблағи 268 ҳазору 801 сомонӣ ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд мебошад. дар айни замон фаъолияти нерӯгоҳҳо ба таври параллелӣ ба системаи марказии умумиҷумҳуриявӣ пайваст мебошанд. дар баробари ин саноатчиёни ноҳияи Ванҷ азм доранд, ки бо бунёди корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ дар рушди соҳаи саноат саҳми арзандаи худро гузоранд. имрӯз баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи Ванҷ низ ба соҳаи саноат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафи чороми миллӣ тадбирҳои зиёд ба роҳ монда шудааст. дар баробари анҷоми бо муваффақияти корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ дар остонаи сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳибкорону бошандагони ноҳияи Ванҷ иқдом гирифтанд, ки дар ин самт корро ҷоннок намоянд. дар доираи таҷлили ин ҷашн маркази ноҳия ободу зебо гаштаву якчанд иншоотҳои зебову замонавӣ қомат афрохтанду боз ҳам сохтмони чанд бинои дигар аз қабили кӯдакистони сеошёна барои 200 нафар кӯдакон ва маркази хизматрасонии дуошёна, ки барои ҳаммом ва кошонаи ҳусн пешбинӣ гардидааст, бо маром ҷараён дорад. ба хотири сазовор истиқбол гирифтани ҷашни оиди 30-солагии истиқлолият 86 иншоот ба нақша гирифта шудааст, ки соли 2018 31 иншоот ба истифода дода шудааст, 2019 26 иншоот ва дар соли 2024 иншоот ба истифода дода мешавад ва боқӣ дар соли 2021. ҳамаи ами 6 ҷамоате, ки дар ноҳияи Ванҷ аст, дар ҳамаи ҷамоатҳо сартарошхона, меҳмонхона, майдончаҳои варзишӣ, мағозаҳо, тарабхона. борҳо шунидаем, ки роҳбарияти ноҳия бо қаноатмандӣ зикр менамояд, ки авҷи бесобиқаи амалҳои ободонӣ, бунёдкорӣ ва созандагиҳо дар марказ ва деҳот дар меҳвари сазовор истиқбол гирифтани ҷашни фархондаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз аз дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегиранд. ҳамаи ин ғамхориҳоро хурду калони диёри пурганҷ ба хубӣ дарк менамоянд ва пос медоранд. рамзҳои муқаддаси кишвар, парчам ва нишони давлатӣ, инчунин пайкараи адиби номдори диёри Ванҷзамин Муллоёри Ванҷӣ дар шаҳраки Рохарв қомат афрохтанд. бо дастуру ҳидоятҳои пешвои ғамхор ва хиратманди миллат, биноҳо ва иншооти 3 ва 4 ошёнаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, маркази хизматрасонии Ванҷ ва дигар дар фосилаи вақти кӯтоҳ бунёд гашта, ҳоло маркази ноҳияро зебу ором медиҳанд, то ҷашни фархондаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 80 иншооти самтҳои гуногун бунёд мегардад. он рӯз дур нест, ки дар маркази ноҳия аз биноҳои похсагин ному нишоне намемонанд. сокинони Ванҷ аз он сипосгузоранд, ки бо дастгирии бевоситаи роҳбарияти олии кишвар қариб 6 километр роҳ мунфаршу шароғон ва гулпӯшу сабзупӯш шудааст, ки боз ҳам ба ҳусни ноҳия як зебогии дигар зам менамояд. муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Ванҷ 254,1 км роҳҳоро, ки аз он 40 км роҳҳои байналмилалӣ, 61,3 км роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ, 152,8 км роҳҳои маҳаллӣ ва инчунин 30 адад пулҳо бо дарозии умумии 865 метр ва 450 адад қубурҳои обгузар бо дарозии умумии 2620 метр ташкил медиҳад, таъмир ва нигоҳдорӣ менамоянд. бунёди роҳу пулҳо яке аз ҳадафҳои муҳими давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон
маҳсуб ёфта маҳз бо талошу заҳматҳои шабонарӯзии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мушкилоти сокинони шаҳру навоҳӣ осон гардид. Ин яке аз пулҳое мебошад ки ноҳияи Ванҷро бо маркази вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хоруғ мепайвандад ва бунёди ин пул тавонист ки мушкилоти мардуми ноҳияи Ванҷро ба маротиб осон гардонад. муассисаи нигоҳдории давлатии роҳҳои автомобилгарди ноҳия мувофиқи нақша дар 6 моҳаи соли 2020 барои таъмир ва нигоҳдории роҳҳо тамоми талоши худро равона намудааст ки то роҳҳо дар ҳолати хуб нигаҳдорӣ шаванду мусофирону ронандагон азият накашанд. лозим ба ёдоварист ки дар доираи сазовори истиқбол гирифтани ин ҷашн сокинони деҳаи правуни ҷамоати деҳоти ҷовидонро боз ҳам хушнуду сарфароз намуд, зеро онҳо солҳо барои оби нӯшокӣ танқисӣ мекашиданду дар масофаи дуртар аз деҳот бо маркабу ароба об мекашиданд. бисёр аз ҳамин оби нӯшокӣ танқисӣ канон доштем. солҳои дароз мана қариб 70-80 сол мешавад ки мардуми деҳа аз моҳи август оби нӯшокӣ надоштанд. мо обро аз масофаи 4-5 километр ба воситаи хар мевардем. лекин бисёр ташаккури бисёр мегӯем ба ҳамин ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ба ҳукумати маҳаллӣ ки дар ин масъала моро дастгирӣ карданд. барномаҳое ки аз тарафи ҳукумат дар ин масъала буданд, мана соли гузашта бо дастгирӣ махсусан ҳукумати ноҳия ҷомаи амал пӯшид ва барномаро ҳамин қишлоқи мо ки ҳамин бисёр проблема аз ҳама проблема вазимтарин ҳамин ноҳия қишлоқи мо об набуд. мана оби нӯшокӣ соли гузашта мана барнома амалӣ шуд бо дастгирии мана шарикони рушд. хушбахтона мана ози об дар ҳамаи деҳа рафтааст. қариб 60 нуқтаи об аст, дар ҳар як хоҷагӣ об аст. хоб мардум имрӯз дигар аз ин бар масъала дигар танқисӣ намекашанд. бинобар ин мо хусусан худам шахсан аз номи ҳамин мардуми деҳа миннатдоргии худро ба хусусан ба пешвои миллат президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон мерасонем. инам як ҳодисаи таърихӣ аст дар ҳамин деҳаи мо ки хай чанд солаҳо ин орзуи ҳамин мардум буд ки мо аз оби нӯшокӣ таъмин шавем. бунёди хати оби нӯшокӣ сокинони ин деҳаро шоду сарфароз намуд. яке аз мӯйсафедони ин деҳа мегӯяд ки дар 90 соли умрам ман чунин иқдомро надида будам, зеро оби нӯшокӣ акнун дар дохили хонаҳоямон асту мо шукргузор аз сарвари давлат ҳастем ки мушкилоти мо осон гашт. ҳаёт қатъӣ набуд. ҳамин нами август медрума ова дига намедием. гов дарҳо дар дарё дар 3-4 километр охирию одам ва тател ва табақ меоваранд. хоз мо чӣ бигӯм? ин шикрина ҳарчанд ками халқи мо биган камай. шикри истиқлолиятав шикри ҳукуматав шахсан ҷаноби олира ки мана ба ин дараҷа ҳозир ман ам шахсан хелем охирам. ҳозир одам дари хона дам зердарим ам бадаршим дар 90 ман рафтам ами ободию озодию гифти зиндагӣ навдим. на ҳозир чанд бигем? ҳарчанд шикру накунем мо камай. шикри ҳукумату ай давлату ай шумову ай роҳбаро ки ба ин дараҷа ҳозир зиндагии нек қатъӣ расиему ана ҳозир на боғ банду одамо дар ов беташвиш. ёдовар бояд шуд ки дарозии хати оби нӯшокӣ 14 километр буда 62 нуқтаро дар бар мегираду дар баробари бунёди ин хат якчанд сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин гаштанд. дар ҳар як маҳал ҳамин хел обтақсимнокӣ монда шудааст. ҳадафи асосӣ барои мутаъдил об тақсим кардан ба ҳар як хоҷагӣ як хела ва маблағи ночиз барои нигоҳдошти ҳамин об ҳамин водопровод бигирем барои нигоҳдошти ҳамин маблағ ҷамъоварӣ карда мешавад ки дар оянда ягон аварӣ шавад ҳамин аз ҳисоби ҳамин маблағ ҳамин таъмир карда мешавад. арзиши лоиҳавии иншоот 1.5 миллион сомонӣ буда саҳми мардум дар бунёди он назаррас мебошад.
бояд ёдовар шуд ки давлату ҳукумат аз солҳои аввали соҳиб истиқлолӣ ба пешрафти илму маориф ҳамчун пойдевори рушди тараққиёти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа диққати пайваста зоҳир менамоянд. дар ин солҳо барнома ва консепсияҳои муҳими давлатӣ қабул гардиданд ки барои амалӣ намудани ислоҳоти ин соҳа ва дар ин замина беҳтар кардани шароити кори олимону омӯзгорон ва боло бурдани сатҳи таълиму тарбия дар ҳама зинаҳои таҳсилот таъсир расониданд. дар воқеъ барои рушди ин соҳаи муҳими хоҷагии халқ дар ноҳияи Ванҷ тадбирҳои зарурӣ андешида шуда роҳбарияти ноҳия талош дорад ки то хонандагон дар беҳтарин шароит таълиму тарбият гиранд. токунун дар ноҳия 50 адад муассисаи таҳсилоти умумӣ фаъолият намуда, аз онҳо 13 адад муассисаи ибтидоӣ, 9 адад муассисаи таҳсилоти асосӣ ва 28 адад муассисаи таҳсилоти миёна мавҷуд мебошад ки дар ин муассисаҳо 5731 нафар хонандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ноҳия 847 нафар омӯзгорон ба кори таълиму тарбия машғул мебошанд. در ناحیه ونج نیز در سمت علم و فرهنگ با اقدام پیوسته جناب عالی از جمله در ناحیه ونج مؤسسه های تعلیمی زمانوی از جمله مؤسسه تعلیمی رقم 4 و قصر فرهنگ بنیاد کرده شدند که این در بلند برداشتن نیروی انسانی و بلند برداشتن تعلیم و تربیت نسل نوروز در ناحیه ونج زمینه‌های مساعد را فراهم آورد و اینچنین با احیای فرهنگ و بلند برداشتن معنویات و اصالت ملی مردم ناحیه ونج یک نقش مهم ارزنده گذاشت و از این اقدامات بزرگ جناب عالی مردم ناحیه ونج الهام تازه گرفته و در راه بنیادکاری و سازندگی ناحیه ونج پیوسته کوشش‌ها می‌نمایند. инчунин муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия бо компютер ва дигар лавозимотҳои хониш таъмин буда, дар ин баробар барои дар сатҳи зарурӣ таъмин намудани хонандагон бо ашёи хониш мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия талош варзида истодааст. ҳифзи саломатӣ, таъмини тандурустии аҳли ҷомеа ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳ ва эътибори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад ва дар ин замина барои беҳдошти фаъолияти соҳа дар кишвар пайваста амалҳои самарабахш анҷом дода мешаванд. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ванҷ баҳри амалӣ гардидани сиёсати пешгирифтаи сарвари давлат бобати ҳифзи саломатии омма пайваста кӯшиш ба харҷ медиҳад, то инкишофи бемайлони соҳаи тандурустӣ дар ҳудуди ноҳия таъмин карда шавад. беморхонаи марказии ноҳияи Ванҷ аз 133 кат иборат буда 154 нафар кормандони соҳаи тандурустӣ кор ва фаъолият мекунанд ки аз инҳо 18 нафар бо маълумоти олии духтарон кор мекунанд, 58 нафар ҳамшираҳои меҳонаи тиб кор мекунанд, боқимонда кормандои меҳонаи тиб ва коркарои хоҷагӣ фаъолият карда истоданд. дар солҳои охир бигирем дастовардҳои соҳаи тандурустӣ бениҳоят зиёданд. бо дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат дар тамоми ноҳия қариб агар хато накунам қариб 90% бунгоҳҳои тиббӣ аз нав сохта шуда аз таъмири капиталӣ бо ҳамаи таҷҳизотҳои тиббӣ муҷаҳҳизонида шудаанд. дар беморхонаи ноҳия 6 шуъба барои табобати беморон мавҷуд буда, инчунин шуъбаи ёрии фаврӣ, лабораторияи клиникӣ, ҳуҷраи ташхиси шуъоӣ, ҳуҷраи табобати ултрасадоӣ, шуъбаи ёрии таҷлӣ ва филиали коллеҷи тиббии шаҳри Хорух амал мекунанд. дар беморхона 45 нафар духтур ва 218 нафар кормандони миёнаи тиб кору фаъолият мекунанд. солимии ҷомеа ва тандурустӣ яке аз омилҳои инъикоскунандаи сатҳи иҷтимоиву иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ташаккули маънавии давлат ва ҷомеа ба ҳисоб меравад ки табибони ноҳияи Ванҷ дар ин росто сатҳи дониш ва маҳорату малакаи кордонии худро тақвият бахшида истодаанд. ҳар миллат бо доштани таърих, тамаддун, фарҳанг ва сарзамини худ метавонад як давлати абарқудрат ва поянда ташкил намояд. фарҳанг асоси шинохти миллат ва давлат аст. халқи тоҷик ҳамчун як шохаи орёнои бузург бо доштани фарҳанги хоси худ ҳамеша суннатҳои аҷдодии худро эҳтиром ва нигаҳ медорад.
мардуми сарбаланду сарфарози ванҷзамин албатта ки бо фарҳанги бою ғании худ дар арсаи ҷумҳурӣ ва берун аз он шоҳриядиёр гаштанду боз ҳам баҳри пешбурди ин соҳаи муҳим таҳдиқ ҳамхориҳои пайвастаи сарвари фарҳангпарвари кишвар ба дастовардҳои бузург ноил гаштанд. бояд гуфт ки аҳли фарҳанги ноҳияи Ванҷ аз он шоду сарфарозанд ки бевосита бо иштироки пешвои муаззами кишвар барояшон кохи фарҳанг дар соли 2018 бо тамоми шароит мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. иншооти мазкур аз ду ошиёна иборат буда толори бар ҳавои он дорои 350 ҷойи нишаст мебошад. дар ошиёнаи дуюм пешайвон бо 76 ҷойи нишаст, ҳуҷраҳо барои рақсҳои миллӣ, дузандагӣ ва утоқҳои корӣ барои ҳайати кормандон ҷойгир шуданд. бинои қасри фарҳанги ноҳияи Ванҷ дар масоҳати зиёда аз 909 метри мураббаъ бунёд шуда дорои шароити муосир барои фаъолияти аҳли ҳунар мебошад. боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст ки мо мардуми шарифи Ванҷ имсол 29 солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷашн мегирем. дар ин муддат ноҳияи Ванҷ бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама соҳаҳо пешравиҳо ба назар мерасад. махсусан ҷаноби олӣ соли 2018 дар маркази ноҳияи Ванҷ қасри фарҳанги замонавӣ бо тамоми таҷҳизотҳои ҳозиразамон ифтитоҳ намуд. ҳар қадами пешвои миллат ба ноҳияу шаҳре сафар мекунад, ба он ҷо ободӣ меорад. мо аҳли ҳунар миннатдории худро ба сарвари мамлакат иброз медорем ва аз ин ғамхориҳои сарвари давлат рӯи илҳоми тоза гирифта ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиш менамоем дар самти фарҳангии ноҳия корҳои зиёдеро ба сомон расонем. дар ободию бунёдкории кишварамон саҳми худро гузорем. таҳти ҳидояти сарвари мамлакат мо муаззафем ки дар бедории фарҳанги ҷомеа саҳми арзанда дошта бошем. бояд таъкид дошт ки ифтитоҳи бинои хуштарҳу замонавии қасри фарҳанг дар ноҳияи Ванҷ барои баргузории чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ, қонеъ сохтани талаботи маънавии сокинон ва баланд бардоштани малакаи касбии кадрҳои ҷавон имконоти васеъ фароҳам меоварад. سرسبز همیشه بزم یاران باشد آسود تمام تاجیکستان باشد قلبی همه تاجیکانی عالم میکند باشد همه دم زنور ایمان باشد سرسبز همیشه بزم یاران باشد آسود تمام تاجیکستان باشد قلبی همه تاجیکانی عالم میکند روشن همه دم زنوری ایمان باشد. ванҷи бостон ноҳияест афсонавӣ. атвори бошандагони ин минтақа чунин аст ки бо хулқу маниши падида, бо ақлу идроки нек, бо меҳмоннавозию накӯкорӣ қалби ҳар бандаро мусаххар месозад. роҳбари давлат солҳои 2019-2021-ро солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намуданду тибқи ин барномаи ҳукуматӣ имрӯзҳо дар кори дигаргунсозии инфраструктури деҳоти Водхуд, Ванҷи боло ва Язгулом аз ҷониби мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия як қатор амалҳои бунёдкорӣ ва сӯзандагӣ ба ҷо оварда мешавад. ҳоло дар деҳаҳои дурдасти наздикиҳои Пиряхҳои Федченко ва Херсон биноҳои нав, маконҳои зисти ҳозиразамони ҷавобгӯй ба талаботи меъморӣ бунёд мегарданд. дар воқеъ манзараҳои дилфиреби Пиряхҳои Федченко ва Херсон ҳар сайёҳро аз гузашта то ба имрӯз водор ба он намудааст ки то аз ин мавзеи дилфиреб дидан ба амал орад. Федченко ва Херсон таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷиро меафзояду ҳамасола ба ин макони сайру сайёҳӣ ҳазорон гардишгарони ҷаҳон ташриф меоранду барои рушди инфраструктури ин макон аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсти ноҳия бинои меҳмонхона ва дигар нуқтаҳои хизматрасонӣ сохта шудаасту боз ҳам созандагӣ дар ин макон идома дорад. Пиряхҳои ноҳия дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат тамошогоҳи ҷаҳонгардони хориҷӣ ва меҳмонони гӯшаю канори кишвар гардиданд. ин мӯъҷизаҳои беҳамтои табиат дар мавзеъҳои кӯҳӣ Абдулқаҳҳор, Пои Мазор ва Вишғарваки водии Ванҷи боло ҷойгиранд. ҳавои софу форам ва ҷангалистони анбӯҳ
марғзорҳои сабз бо растаниҳои гуногуни атрофи онҳо ҳар бинандаро шефтаи табиати зебои тоҷикистон месозад. аз замони эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ беҳтарин маврид барои зинда кардани ҳунарҳои ба қавли бобогӣ барои мардуми ҳар як ноҳия, минтақа ва вилояти кишвари азиз замон Тоҷикистон мебошад. ноҳияи Ванҷ қисмате аз Тоҷикистони азиз ва нохуне дар гӯшти тоҷикони ҷаҳон мебошад. аммо чун дигар тоҷикони гирду канори олам ва манотиқи дигар кишвар одат ва ҳунарҳои ба худ хосиро соҳиб ҳастанд. тасмим гирифтаем инҷо каме дар доираи ҳунарҳои тоҷикие ки байни мардуми Ванҷ авлавият ва афзалият пайдо намуданд ҳарф бизанем, то шояд сабабе барои барқарор ва зинда гардонидани баъзе аз одати фаромӯшшуда бигардад. дар воқеъ Ванҷзамин бо унвони ҳунарманди чирадаст дорад ки бисёриҳоро шефтаи ҳунарашон намудааст. ҳоло дар деҳот ҳунарҳои бофандагӣ, гулдӯзӣ, ресандагӣ, тоқидӯзӣ, гулзаниву сабадбофӣ, оҳангарӣ, кандакорӣ, гаҳворасозию табақтарошӣ ривоҷ ёфта истодаанд. соли 2018 зимни сафари корӣ ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Сарвари давлат аз ноҳияи Ванҷ бозӣ намуда бо намунаи ҳунарҳои мардумӣ ки ба маъраз гузошта шуда буд шинос гаштанд. президенти кишвар ба ҳунари табақтарошони ин ноҳияи дурдасти Кӯҳистон баҳои баланд дода барои ривоҷи ин ҳунари аҷдодӣ ки мояи ифтихори ҳунармандон маҳсуб меёбад дастур доданд. санъати табақтарошӣ яке аз маъмултарин ҳунарҳо буда дастранҷи устоҳо ҳамеша серхаридор аст. ин ҳунар бештар дар маҳалли Ванҷи боло ки дарахтони барои коркарди табақ зиёд дорад роиҷ аст. дар деҳоти Рованд қариб дар ҳама деҳаҳо корхонаҳои табақтарошии обӣ мавриди амал қарор дошта барои мизоҷиён дилхоҳ табақро омодаву дастрас менамоянд. тибқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ванҷ соли 2019 ду корхонаи оҳангарӣ бунёд гардид ки сокинон ба маҳсулоти онҳо ниёз доранд. аз қадим мардуми Ванҷ бо усули хос оҳанро гудохта аз он олоти рӯзгор месохтанд. Ванҷ дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ягона ноҳияе мебошад ки коркарди оҳанро дар устохонаҳо ба кор мебаранд. устоҳои номӣ ба дастпарварони худ тамоми санъати оҳангариро меомӯзонанд то ин касби пурифтихор аз насл ба насл идома ёфта мояи сарбаландӣ ва ифтихори аҷдодон бошад. солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидани солҳои 2019-2021 барои инкишофи ҳунарҳои анъанавӣ дар ин деҳот заминаи боэътимод гардид. дар ноҳияи Ванҷ дар ин ҷода корҳои зиёде ба анҷом расида, корхонаҳои ҳунарӣ ки солҳо боз истифода намешуданд фаъол шуда, занҳои хонанишин ба кор ҷалб гардиданд. Язгулом, як гӯшаи зебои Тоҷикистони азиз дар Ванҷзамин. имрӯзҳо аҳли деҳоти Язгуломи ноҳияи Ванҷ аз муваффақиятҳои ба дастомадаи сол хеле хушнуданд. хурду калони ин водии пурганҷ аз он изҳори шукрона мекунанд ки бо шарофати сиёсати инсондӯстонаву халқпарваронаи Сарвари давлат дар ин гӯшаи дурдасти диёр дар фазои сулҳу амонӣ, ободониву созандагиҳо вусъати тоза гирифтанд. ба гуфтаи раиси ҷамоати деҳоти Язгулом Валиҷон Маҳмадуллоев, хизматҳои пешвои миллат ҳамчун роҳбари сатҳи байналмилалӣ абармарде ки тамоми ҳастии хешу нерӯи созандаашро баҳри гулгулшукуфии Тоҷикистон аз ҷумла ноҳияи Ванҷ бахшидан хеле бузург мебошад. барои ҳамин ин заҳматҳо, ободкориҳои беқиёс, хислатҳои наҷибона ва олиҳимматонаашон президенти кишвар азизи ҳар хонадони Язгулом мебошанд. сокинони ҷамоати деҳоти Язгулом аз он фараҳманд ва шукргузоранд ки дар тӯли 29 соли истиқлолияти кишвар бо дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат дар ин деҳоти баландкӯҳ дар гузашта назарногир даҳҳо иншооти самтҳои гуногун бунёд гардида ин раванд то рафт вусъати тозаро касб мекунад. Язгулом ин гаҳвори миллати тоҷик аст. мо бо ин суханони пешвои ифтихор мекунем ва мардуми Язгулом бо ин суханони ифтихор ба мардуми Язгулом аз ин сухани боло дигар ҳеҷ ҳоҷати дигар нест. соли 2018 бо дастгирии пешвои миллат 40 квота ба мардуми водии Язгулом ба фарзандони мо дода шуд ва соли 2020 низ боз 40 квотаи дигар бо дастгирии пешвои миллат ба фарзандони водии Язгулом даста шуд ки имрӯз дар тамоми қанонави ҷумҳурӣ фарзандони ин водӣ хонда истоданд
و مینتداری این مردم را ما به پیشوای ملت میرسانیم. از این غمخواری دیگر به همین وادی دوردست ما در طول 70 سال شوروی ما ندیدیم. در دوام استقلالیت جمهوری تاجیکستان سیمای وادی یزگلام تماما دیگر شد. از خود دشت یزگلام سگر تا آخر یزگلام همه بنگاه های طبی، مکتب ها، بلنیسای منطقوی همه از نو شدند. ما در مدت 70 سال شوروی برق داشتیم نمیگه نه که نبودنش بهبود. امروز 24 ساعت برق در وادی یزگلام به مردم داده ایستاده است. شغل مردم یزگلام اساسی با زیراتکاری و میوه پروری است. حاضر همه مردم از قلمرو جمهوری از خود سوخت ختلان آمده اینجا توت و سیب ما را بار میکنن با نرخی که ما به معقول است نرخی میگن میبرن در صادرات میشد. ما اصلا به زندگی مردم پیش میبرند. در برابر دیگر ساکنان ونج مردم مهنت دوستی وادی یزگلام هم به کشاورزی و باغداری مشغول می باشند و نزدیک خانه های استقامتیشان را باغ‌های سیب و زردآلو و توت و آلو زیب و زینت می بخشد. тамошобинони гиромӣ айни ҳол мо дар ҷамоати деҳоти язгуломи ноҳияи ванҷ қарор дорем дар боғи назди ҳавлигӣ яке аз сокинони ин ҷамоат шодавлат мирҷонов ҳамсӯҳбати мо ҳастанд ва ин нафар дар боғи назди ҳавлигиаш дарахтони пурбори себ доранд. хуб ман аз эшон мехостам бипурсам ки барои парвариш кардани ниҳолҳои себ чӣ талошҳо мекунанд ва чӣ тадбирҳоро меандешанд ки дарахтони ин гуна пурбор ҳастанд ва меваҳои ширину шаҳадбор ҳам медиҳанд. ما در عین حال مدتی 6 سال می شود که در همین جا زمین گرفتم و چنین نهال ها رو کردم و هر سال این نهال ها رو نگاه و بین میکنم، آب و تاب میدیم و هر سال اینها رو با قیچی در فصل بهار اینها رو مثلا قیچی میکنم، آب و تاب میتیم تا اینکه اینها ثمره خوب بتین. سال اول که من اینها رو شناندم در همون سال من توانستم که از این باغ مثلا 200-300 کیلو گرفتم و یعنی این حال مدت 5 سال شد حاضر من از همین باغ سال گذشته حال 3.5 تن گرفتم. این سال باوری کامل دارم که زیاده از 5 تن سیبی که بهترین سیب ها میشن. همین سال باوری کامل دارم که از همین باغ زیاده از 5 تن میگیرم. خب همین باغ نزدی ҳавлигии شما از چند سوتی عبارت است و چند درختانی میوه دهنده سیب است؟ در همین باغ من زیاده از 56 تا 58 بیخی سیب هستند و سطح زمین من از گیرم که 1000 متر یا 10,000 متر 1000 متری که نزد ҳавлигӣ هست من این رو باغ کردم. انا 56-58 بیخ نهال دارم. خب بغیر از سیب باز چی نهال ها هستند و برای ثمرانok استفاده بردن همین زمین نزد ҳавлигиятون شما باز چی کار رو انجام داده اید؟ باز چی پرورش میکنید؟ بغیر از همین سیب من زردآلو دارم و خود زمین دارم که مثلا در همون زمین سبزوات بسیار چیزها رو مثلا در همون جا کشت میکنم. این سال همین پامیدور و بادرینگ و سبزی و دیگر چیزهای دیگر مثلا در همون جا کشت میکنم. بغیر از همین باز از همین چیزها رو گرفتن میتوانم. اگر که میوه باشد من میتوانم که میوه خرما دارم در همین باغم، کمی هم باشد که خرما دارم، انا زردآلو دارم، توت دارم. از همین چیزها هم مثلا استفاده میبرم روز و حیات زندگی ما رو پیش میبرم. یعنی سطح زندگی رو با همین راه‌ها پیش میبرم. فکر میکنم که اصلا مردم یزگلام هم به همین باغداری و کشاورزی مشغول هستند. درست است که انا سطح زندگی مردم وادی یزگلام هم از همین باغ که مثلا سیب و توت و زردآلو این چیزها مثلا استفاده می‌کنم و سطح زندگی مثلا بلند رو مثلا به سر میبرم. در برابر این مردی بیداردل نزد زمینی ҳавлигиаш رو ثمرانок استفاده نموده است که از آن حاصل دلخواه به دست آورده و در یک گوشه برای ذخیره بانوان این خاندان انواع خورش‌های گوناگون را آماده می‌سازند. واقعا هم زمین نزد ҳавлигии این خاندان گلستانی را میماند که کس با دیدن در حیرت میافتد، زیرا اینجا تمام نمود محصولات‌های کشاورزی از قبیل کارتوشکا و پیاز، سبزی و پمیدور و بلغاری و دیگر محصولات‌های نیاز اول کشت کرده شده حاصلی فراوان هم به بار آورده. در برابر این داخل این خانه مرد شریف نمای دیگر دارد، زیرا برای صاحب کسب گشتن جوان دختران این وادی سیخ دوزندگی تشکیل گردیده همه روزه زیاد دختران از نازکی این کسب
баҳраёб мегарданд. ما به عنوان دهه یزگلومیم شکرانه میکنیم به استقلالیت که به همین روزا رسیدیم که به همین کسب و کاری که امروز به ما معین کردن خرسندانه روزمان میگذرونیم. وقتی بیکار مانه در همین دوزندگی صرف میکنیم. طبیعت زیبا و مفتون کننده، البته آبهای صاف و بی‌غبار در این دره زیبا منظر واقعا هم به حسن جماعت دهات یزغلوم ناحیه ونج باز یک زیبایی دیگر روزه می نماید. این آبی که شما چون میبینید برای تامین گشتن مردم با آب نوشاکی، البته آبهای اینجا خیلی طعم لذیذ دارند، مزه خوب و خوش دارند و چگونه که میبینید واقعا هم طبیعت رنگ و برنگی رو در خود دارد و آب از هر سو به اینجا می آید که باز هم بیننده رو به وجد می آورد و امیدوار هستم که شما هم طریق تماشا از این دره زیبا باز هم برای خود غذای خوب و معنوی گرفته باشید. نزد این طبیعت زیبا رو آسیاب باز هم زینت دیگر میبخشد. همه روزه به این آسیاب ده ها ساکنان وادی یزگلام آمده گندم و توت خوشمزه و خوش‌طعم خود را آرد میکنند و شکرگزار از دولت آباد و آسایشته هستند. آسیاب دستگاه آردکنی انواع غله‌دانه و بعضی میوه‌های خشک میباشد که از زمانهای قدیم تا به امروز معمول و مشهور است. بنابر شرایط طبیعی در تاجیکستان آسیاب آبی معمول میباشد که تا به امروز در وادی یزگلام موردی استفاده قرار دارد. اکثر دهه‌های وادی یزگلام برای آرد کردن گندم و از ماه سپتامبر اون طرف تا ماه دکبر آرد کردن توت صرف می شود. بیشتر مردم محتاج به همین هستند و ما هم که 6 اکا و برادر هستیم و فعلا 2 برادر امروز در همین وادی یزگلام زندگی میکنیم. زندگی ما از حساب همین آسیاب هست. زیاده از 40 سال می شود که خدمت میکند بر مردم. شکرانه دولت، شکرانه استقلالیت، شکرانه صلح و وحدت که امروز 4 طرف راه باز است. اگر که یادآور شویم از دوران پیش ما نمیتوانستیم تا حتی میوه های جمع کرده خودمان را به دیگر جاها به فروش دهیم یا اینکه صادرات کنیم. اما خوشبختانه امروز به سبب زحمت های فراوان اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشور، امروز راه ها باز هستند تا حتی ما می توانیم که میوه های جمع کرده این مردم وادی یزگلام را به دیگر منطقه ها هم صادرات کنیم. سالهای پیشین مردم کوهستان از دستاز یا آسیای دستی نیز استفاده میکردند. اما عین زمان این آلات آردکوبی خیلی کم مورد استفاده قرار گرفت. شاید پس از اعلان شدن سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی باز هنری سنگ آسیا تراشی اجدادی از نو احیا گردد. آرد آسیاب تاجیکی دیگر است دوستان. صحبت داشتیم با استاد سنگ آسیا تراش که در صحبت با مهر چنین میگفت. پیام پرزیدنت هستی که امین هنرهای مردمی رو ما از دست ندیم. ما مردمی از گلامونه امین از قدیم نویم امین رسم و بابی خودمون تازه ما گفتیم ما بوی نداده شدیم. امین زندگی ما خودمون رو بگیم خواجگی خودمون من همچون استای آسیاب سنگ تراشیم زیاده از قریب 7-8 آسیاب در امین نوعی ونج و یزگلام ولی ساختم خودم من. امین سنگورا این سنگو فقط سنگوی سخت‌ترین هستند که فقط در وادی امین یزگلام امین اگر خطای 2 قشلاق ای دیگر قشلاق خود نیست ای همین سنگ. این هر یک سنگ یعنی که برای استفاده بردن آسیاب استفاده بردن نمیشوند. این در ترکیبش بسیار امین آهن پاره دارد. آهن دارد برای همین سخت است جوان سنگ میگن. من امین آسیابی که ما امین سنگ آسیابی که دیده است در پیش مون است قریب این نازکی زیاد دارد. اگر مثال فرض کنیم من پل خطی بزنیم این تیز میکپد چون سخت‌ترین سنگ است. رنگ شیشه میکپد این. طرز کار کردنش من همین اسبابی که دیده است دید یک امین رنگ امین آهنک میکنیم با در بالای این وای میکنیم سخت میکنیم. در بالای این سخت میکنیم و یک انسانیت دیگر مثال قطعی یاردم من همین خیلی میخپم و همین خیلی میزند میبرم نه اینا میبریم همین خیلی همین خیلی میزند یک کس میخپ پل قطعی میزند این میپرد این تیز است این چیز الماسی دارد
هر یک آهن قطعی چی این تراشیده نمیشه چونکی این مخصوص برای سنگ تراشی است. با واسطه همین سنگ هم گندم هم انا خب الوهیده یا اینکه نه برای توت الوهیده طرز چیندن مال چخل که گفتیم که برای چیندن توت الوهیده برای چیندن گندم الوهیده من انا فرض کردیم من چخل ولی من این بنده من انا دیدی من اینا خیلی بخوام اینجا من دیدی اینجا اینا سینه میگن او من سینه مقصد چیه که وقتی گندم در دول میریزیم گندم میریزه که در دول وجدی نوسیاب چی کردیم انا اینجا که میریزد این بود کوک باشه تاش که آزاد من دیدید میاد من اینجا میچسبد انا اینجا گندم که میاد آزادانه تای سینهش میاد اینا سینه ما میگیم تای سینه بود بدراید که وقتی تای سینه درآمد آیسته میاد همین اینجا گفته ما دو بولک میکند مایده میکند درشت میکند کم اینجا با میاد درشتر میکند اینجا با میاد مایده تر میکند آیسته من نرمای گندم انا همین قدر توی جرایم انا همین قدر میگیرد انا همین قدر برای ارد شدن همین سنگ‌ها در تمام وادی یزغلام پیدا کردن ممکن است نه فقط در همین دیها و یک قشلاق بالاتر دیگر قشلاق ها نیست همین سورت در وانج تماما ولی نیست همین سنگایی که همین جوان سنگ میگن و برای سیاه بس دیگر سنگا نیست همین گندم‌ها دیگر برای ارد یا برای گندم تاثیر ندارند دیگه نه یگون تاثیر این تازه میشه تمام یگون تاثیرات نیست این ولی میگم که این سخته رنگ آهن نه انا بعد این تخمینا قریب 2 ماه 3 ماه زیاد از مثلا 100 لینچر چیمه بعد این رشد میشد رنگ شیشه شد وقتی شیشه که میشد رشد میشد و دیگر ارد نمیپرتواد چون گفتیم وادی یزگلوم مکان میوه‌های شیرین و شهدبار است و زندگی مردم هم در اینجا با به دست آوردن حاصل از باغ‌هایشان میسر میگردد. چون ضمن نواربرداری در این مکان زیبا و دلنشین و یک گوشه آبادی وطن یزگلوم ما با صاحبکار شهری اسفره واخوردیم و همصحبت گشتیم که 2 هفته باز اینجا قرار داشته است و توت یزگلوم را خریداری مینمود. این صاحبکار شاد از آن بود که همساله میوه‌های شهدبار یزگلوم را به خارج کشور صادر مینماید. صاحبکار میگوید به فرق از میوه‌های دیگر گوشه تاجیکستان میوه‌های اینجا سرخریدار است و مردم مهنتکش یزگلوم باشند مهمان نواز هستند و خوشگفتار و خوش معامله. مردم یزغلوم مردم خوب مهمانداریاشون نقص من ما همینجا اندازه 1 هفته باز شدیم همشون آدمای خوب همین میوه‌هاشون هم با لذت همین خیلی که میوه‌هاشون شیرین خودشون هم مردمی نقص توتی خاق این بسیار چیزی فایده‌ناک که هست خیلی بسیاری مردم نمیدونن این چیز فایده‌ناک بودگیشه از سبب همین خیلی طلبات حاضر به هست. در واقع طبیعت زیبای وادی یزگلوم که میانجای آن را دریای شوخ و سراب باز هم زیباتر مینماید هر تشریف آورنده را به این مکان شفته خود می‌سازد. یزگلوم دیار در مسیر رشد و پیشرفت است و باشندگانش شکرگزار و دست به کار پی آبادی و آزادگیش کمر همت بستند که در کوتاه‌ترین لحظه ها شاهد بیمیلان این وادی زیبا و افسانوی در میان کوه‌های سر به فلک خواهیم گشت. درباره ورزش که چون عنعنه تاریخی و مردمی دیار ونج معلومات داده از یک جزئیات صرف نظر کردن تا اندازه بی‌اعتنایی ظاهر نمودن نسبت این شغل می بود، زیرا در این موضوع ورزش نه تنها برای مردان اینچنین برای زنان نیز شغل افتخاری است. بعضن در عالم رویا و گاه هم در دنیای واقعی با تصادف و حوادث روبرو میشویم که یا دفتری خاطره ها رو ورق گردان میسازد و یا برعکس گذشته را در حال حاضر نمایش میگذارد. از اصلی مقصود دور نمی رویم، زود و عاجل سری هدف برمیگردیم. از زمانی که ما با معرفی و دستگیری بیشتری اطلاعاتی ورزشکاران در مثال پهلوانان وادی ونج دست به کار شدیم، با اکثر ایشان دیدار و صحبت ها، مصاحبه و گفتمان ها داشتیم که ورزشکارانش در بینای ورزشی وستن از خرد تا بزرگ سرجم بودند و آب و تاب بدن می نمودند و با افتخار سخن می کردند که ونج مکانی ورزشکاران نامدار و شهرتیار بود، هست و خواهد ماند. در تمام دولت‌های همسایه از آن جمله در دولت ازبکستان و دولت قزاقستان و فدراسیای روسیه در شهر بلغاریا چندین مرتبه من مقدسات دولت ملت خویش را من بلند برداشتم و حالا باشد من مشغول به شاگردان هستم، شاگردان را تربیت میکنم. مقصد و زحمت شبانه روزی ما همین است که ما خردسالان را تربیت نماییم و
муқаддасоти давлат миллати хешро баланд бардорем. Чуноне ки шумо дидестед аз ноҳияи Ванҷи мо сета ҷавонпаҳлавон ба воя расид ва ё дастпарварои ҳамин мактаби варзишии ноҳияи Ванҷ ҳастанд. Албатта ки варзиш ба инсон рӯҳи илҳоми тоза мебахшад, солимии инсон, поквиҷдонӣ мебахшад. эътироф бояд кард ки ин макони варзишӣ чандин варзишгарони номдору парчамбардори диёрро омода кардааст ки тоҷикистонро рӯи олам муаррифӣ карданд. аммо аз ҳама бештар рафтору гуфтор ҷиддият ва ваъдаҳои майдондорамон паҳлавони хушному хушбаён, хушгуфтору хушсухан, хушқадам Хусравови алон қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи самбо авҷи шодиву нишодро рӯзи ғолиб омаданаш на танҳо барои варзишкорону бошандагони ноҳияи Ванҷ овард, балки тамоми мардуми тоҷику тоҷикистонӣ аз ин дастовард шодиву нишод менамуданду аҳсану офарин мехонданду дар баробари хушқадами парчамбардор ашки шодӣ мерехтанд. дар баробари ин варзишгари хушному хушгуфтор дар ин толори варзишӣ варзишгари дигаре бо номи Сомон Маҳмадбеков тарбия ёфтаву обутоби бадан намуда ба воя расидааст. Сомон Маҳмадбеков дар Марокаш ба майдони рақобатҳои қаҳрамонии ҷудои ҷавонони ҷаҳон баромад. ӯ дар 6 набард 6 пирӯзӣ ба даст овард. ҳеҷ яке аз ин набардҳо ба вақти изофӣ кашида нашуд. Сомон ҳамаи ҳарифонашро пеш аз муҳлат шикаст дод. дар додани имтиёзҳо доварон ҳам баҳс мунозира накарданд. Сомон Маҳмадбеков ду бор таърихсозӣ кард. бори аввал соли 2017 дар шаҳри Загреби Хорватия нахустин медали ин мусобиқаро ба кишвар овард. боз дар Марокаш паҳлавони мо хушрангтарин медалро ба гардан овехт. медали тиллои Сомон Тоҷикистонро дар байни 82 давлати ҷаҳон дар мақоми ҳафтум қарор дод. ӯзбекҳо, қазоқу қирғизҳо хеле пешрафта ҳастанд. бидуни медал монданду шодиву нишоти ин қаҳрамонро ҳадду канор набуд ва ҳар ҷову ҳар макони ватан ҳарфи Сомон буду қаҳрамонии ӯ. ҳамин аст қаҳрамонии варзишгарони Ванҷзамини пурганҷ, ки обрӯву нуфузи Тоҷикистони азиз ва ливои зебояшро дар ҷаҳон боло бурд. дар ин росто сардори бахши ҷавонон ва варзиши ноҳияи мазкур зимини суҳбат гуфт ки мо ҷавонони Ванҷзамин мекӯшем ҳамеша сиёсати созанда ва бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дастгирӣ менамоему пайи ободии ватан ва парвариш намудани варзишгарони номдору ояндадор даст ба дасти ҳам ҳастем. мо ҷавонони ноҳияи Ванҷ аввалан изҳори сипос ва самимияти беандозаи худро ба пешвои муаззам миллат мерасонем ки мо ҷавононро ки ҳамчун нерӯи ояндасози ин ҷомеа мебошем таваҷҷӯҳи беандоза зоҳир намуда истоданд ва мо ҷавонон низ амарӯза зери анаму сиёсати ҷавонпарварона, сиёсати варзишпарваронаи пешвои муаззам миллат муттаҳид шуда ҳамарӯза кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар фаъолияти пешбурди кишвари азизамон дар тамоми соҳаҳои мухталифи ҷомеа саҳмгузор бошем. ва дар 29 соли даврони истиқлолият варзишгарони ноҳияи Ванҷ дар баробари дигар варзишгарони ҷумҳурӣ бетараф набуда ҳамарӯза баҳри маърифии кишвари азизамон саҳмгузор шуда истоданд. ва варзишгарони мо низ ҳамарӯза баҳри сайқал додани обу тоби бадан ва ба варзиш машғул шуданд ва инчунин баҳри таъмин намудани солимии ҷомеа ҳамарӯза машқу тамринҳоро дар ин ҷода ба роҳ монда истоданд. дашту даманаш чӣ хуш ҳавое, мурғони раҳаш чӣ хушнавое, сар бар фалаканд кӯҳҳояш, обаш ҳама софу пурсафое. гардаш ба сарири мижа хоҳам, хокаш ҳама зар чӣ бебаҳое. Ванҷ аст ба зеби ҳарду олам, дар хоки баланди дилрабое. обу ҳавои тоза, табиати зебову нотакрор, диёри меваҳои ширину шаҳдбор, ноҳияи Ванҷи пурганҷ аст. тамошобини азизу арҷманд, ин буд барнома дар хусуси ноҳияи Ванҷ ва умедвор ҳастам ки шумо ҳам тариқи тамошои ин барнома барои худ маълумоти даркориро гирифтед ва ҳар нафаре ки гузораш ба ин диёри зебову назаррабо меофтад, бо хотироти хубу нек ба диёри худ бармегардад. ин буд барномаи мо ва то барномаҳои дигар сарбаланду муваффақ.
و همیشه کامیاب باشد و با تلویزیون سینما بماند.